don't be biano, 1 year, Munia Semini. Wash your almost 5.7 billion. Ome Dinikwa. Jadi Kai, a year. Come Dufuor ni money in a business for the 1 year, ye jawomono. I have been blame on my penny Mahama Bebre, one in Dominic Anini Nubibri. Me blame on Akufo Addo and the Attorney General. For 6 years. 6 good years since 2018. Obi adi Ghana mobrowa, obi kotena kejetia, obi kotena circle, eye masom. Obi kotena wiaso, ensuo twei, wani yaso pan na oton yi, wo mu twemu koba. Wani egu malata market, wani egu kantamanto, wani egu domidwem. Ensuo mu nyomu nemu. Onya kakra no de koto bank ya. Na kwabena Dufuor ne ma. Na ome diska no. Omu wi anu na oman na satam oman ni sika. Odi ama wo mo se munyina mo fa nhyem se de be ya adwuma metumi agina o mo se no so ayesa di na mo hwe wo mo eviesia na mo hwe wo mo na do mo akse de kokos etimi na ha no me blemu mama ne Dominica yini bebre me blemu na Akufo Addo ne sabna na Attorney General enti se mo ye mo na mo tia ban mu se de joma ma timi kase yem ko ja Kevin Taylor akoja anyi Muna mutia be mu mo frɛ judges nka jom se asem ye di aba no ye ma mo 1 year muni asem no nwie antrikisi ni kurufasa ni de omeye bia yi antwete bi omeye bia no 1 year muni asem no nwie mo hwɛ wo mo saa 5.7 billion omedi kwa ana mo de akopɔ mba bia tena eja wo mo bo ma ne kahunu akwa bi ka se kwa na ma bokagu Oh, mama na bokagu. Na mpanimfo Yesusa no. Sa wo kopre panyin a wontimi no nko a. Na oti susu a. Ene ne ka se wo de ketua akɔgye kɛseɛ. De NDC fo ye nine no. Omo de ketua abaji kɛseɛ enche. Sese wo ba kyerɛ MPP fo. Se de ye ba abamu a yesi titi ye opponent. Na MPP fo nso esua. Na nyame ye adwom na debi MPP ba abamu. Na wo se wo de wo ye dwato ahene wo MPP mu a. Hona be hu de mrante no be ye Uganda ha no. Na we nyina achi no. Hona be hu de MPP mrante be ye Uganda ha. 78 million no so adwuma. Na we na man ye ya. Eno no woni mi se de si e de ensatuafo sika ye adwuma. NPP utuma se obi sika se onfa nya yi a na kwabra na afa akoto no de. No je na hwe adia for so this can no ye. Daasebre adia and NDC me ya sure say e betimi asanso SDM na me back to Kevin Taylor na yin na voice adio e so ye ohun a enye so ye ohun vice president ya tu abama no a besinde 7 months or 6 months ni ye hu po se wakasa me ekura we nanim se dia na like boni ben ya ye Inti Dr. Baumia pa ne vice president no nie. Aya bonu ho ka edan ye de ma dignities and ye de ma the second highest person on the land no. Mu de kwasiampani we. Sabe anti-akwesio we de me sorry say me use word but I don't know the kind of word I use. Mu de na kwa hide na ye nya obi a oye medical doctor. Ye nim say doctor there se unya medical nimpo na ya fra doctor odwia esimu ye wa ba begina ka cho se wonye na chese na chese Ghana no yada nso ye na gu abonten o yada ba ye na gu abonten se pa se obi abewura krom o na as interior minister or whatever na be ka se wunim wonye immigration officer na Canada he am wo epo no even anoma ko be wram kro anoma kro anim so be wura krom wa akoye hoho be wura krom ya idi ya to ya color TV e de akoto black and white on my kwana nim hwe nkwase ade a bi no ye na Mr. Aduma ko be fi o mi se nkofo bebre ye but dem tete yama no nya youth na isi e ba ne de me ye sure say ye be mutie kura muka say ye betie because
ya adwen say ni omo person dem do be ye na Blakuma North no a whole respected honorable minister honorable sebe anye asem na to no say oluzu election na aka onu so okuta police for be na e na ekuta no mbe marketing kafo mo abeti egu no so mo bo no na ebisa mo abeka chen say yi na meka da me ma me jata na se ma me mari jata ma me no no say odi e chewa hye ni ti na de bi ona muwura mu no me see that woman no the way ya bo na to one ye men kan bo ye te say ye be ye ni bi ateka ina gonjafo na akasa na ma hawa na mu akwabo no onfa bo na nche o onfa nche ye beti ye ka ye be mesu ye beti ye ka na da me obin knows about what can voice in them say yes minority PA because of yeah almost it was right in the right direction say omo yes I did because ye na akasa po ye tena mu anke akomete ye ho ye tena mpo anke akomete ye ho ina ya mfa buo nso ama maame no nti me da wana ase anti akosua menikozi me shawbo 2028 obeba on the size max morning. This is Abdo. Okay. Nyakopon show Garcia nyakopon show. Voice. We me say ante 3 minutes na. Muni abema mapomdin wo form kakra nti na yama ni ntimi nyina so na nsenche. Why? The voice of MPP mpacho was. Okay, I think say menua ada dache hene baako yeah boss voice me mamado ye mo biado na ene de esi ni de ade a areho first of all no medical kan ama MPP for say ye nyai watimi kwa kame no ni ye kan ye homom ene se ye hu dia kabinte la be tumi hu hia tumi ye hu hia ye kan ye homom ni ye kan ye homom ni ye gi tumi na nyame hira opa tumi hu hia ye kan ye homom because Osha Kavintela, sabi yes, crowd when you, Kwasia we, Jimmy we. Etimi ye nipe bia o we are say Ghana ha. Utimi ye bia, but because so many 2 minutes no. And wababe ne nam ho akotena Supreme Court. Opie free court wo hwe se de otito twa nani. Ohufo oni ba onye bema. Opie free court wo hwe left no hwe right no hwe ha. Osro even though say securities ne him for ebo no ban nyina no osro Jimmy de I decided there na me the best right me by live in the mamu updates, and I know said those of us who you know something first let me pick from Poma, okay, and then ask her about her experience with Dr. Mahmoud Bawumia. I think that's a good thing to do. Poma, are you at a quiet place? Let me know. Come and share with us your first impression meeting Dr. Mahmoud Bawumia, how it was like, and what was your take home? If you are free, you are home, let's just type yes, I will invite you to come and join me.